dấu vì ni pienga dấu vì ni sidi dấu vì hi na ki kel thelo si sanin dấu hi dấu vì hi dấu gampanin lay mong donga tu pa hing pie hing pi lay vui panin hing lam to pasien min thang he Nam đang run đinh cấp hello, sẽ nó sâu khát về hi, trong con đi đi khát đã túi bằng đi cồn vang, một đi túi bằng com lê, đi com lê đi nằm đi, tung xuống đi bằng in hình thang đi mi. Dấu vì ni pienga, dấu vì ni sidi, dấu vì hi na ki khel thelo, ni si sanin dấu hi, dấu vì hi, dấu gampanin lay mong donga, tu pa hing pie hing pi, lay vui panin hing lam to pasien min thang he. Nam đang run đinh cấp hello, sẽ ó dấu khát về hi, dấu có lý đi khai là túi vàng từ cồn vàng, một đi túi bằng khom lê, đi gom lê mi nằm đi, tung xuống mi bằng nhìn hình thang tình mi. Về chân na zo khro boy bai ding za sana ke kamin pen zo liaman zam kai hi atung athu to ki zuin October som ni lege tu ni le som la ko sun nai khat pat ni ta nai nga hun cheng in ipu ipa ten ana bo den a hi zo khro boy New Zealand kam Auckland Khuapi sunga thupi ta in ki bowling chi thu kang za sa zo ngai na lam tom tom de ba mang pi le ba thang pu in elam kai pi gel ding dấu lê lệ dấu tăng tên giống lá sa na lệ làm tôm to hình làm đinh ui dấu tăng lo mông lệ dấu lê mà nổi miến e làm cây bì gà lên dấu lại sáng nào bưng tên giống bia ra lệ làm tôm to hình làm đinh ui nu làm nấu lệ nu nè liên e làm cây bì gà lên bùm bèng bò lúng suy đinh giá sa na
Khuapi ha som ni le ko tu ni le som le ko ni jing mong som la khat hun panin Messi bolung ko na pumpeng kidam na om dinga mi bom mi kang community atom tom zong ki za sa ding hi zo khang no lam kai ba no no win e lam kai pi ding hi pumpeng kidam na a zo tang ten nang go zo na ding ngon ko zo le ten kang lam en no hi zo khro po ya an ne ti ron na ki nei dinga zo khro boy no khan posta le mun zo sia et thei ding video matan e ten pi ding media zo Khuapi pakap le tang boy tong in e bol pi gel ding hi zo khro boy jang in i zo ngai na i zo pon te sil jet dang jet bai i mi nam thu pi sa bai ji na hi zo ni ba phol to a ki zem de nang teng long na ding ngon zo community min to kang thum u hi zo khro boy ya pe kim jet bai zo in cheng khut asa le sa khat na ki ji bo hi zo khro boy ya ki mu jet bai. Hello everyone, my name is Lun. I would like to invite all of you to an annual Zoo Harvest Festival that will be held in Auckland, New Zealand. The festival will be held on October 28, 2019. It will be from 11 a.m. to 5 p.m. This will be the 5th Zoo Annual Harvest Festival in New Zealand. This year's festival will be fun and memorable as there are a variety of performances such as dancing, singing, and even dramatized play of our Zoo culture. During the Harvest Festival, there is going to be a Zoo traditional dance by New Zealand Zoo community. This will be led by Pamang and Patangpu. This year, our youth have also prepared a special item of a modernized Zoo cultural dance. This will be organized by Manuam and Lomu. Students from Zoo class will also be performing a very special item of dramatized play of our culture. This will be organized and put together by Nu Lamno and Nu Now. There will also be a soccer tournament held on 26th of October 2019. Other communities have also been invited to participate in this tournament. The soccer tournament will be organized by our youth leader, Ba Nang No, along with the youth. And to the Zoo dance playing on the day, we hope that you'll do your best to play in this tournament, because we Zolia will be supporting you all. Food and drink will be provided for both the events. Background poster and media will be put together by Zo Khuapi Pakap and his friends, making it possible for those who are unable to make it for both events. Last but not least, I would like to remind all of you to wear our beautiful Zo traditional dress on the Harvest Festival. Hope to see you all at Zo Khuodo.